23. januara 2017. godine stanovnike luksuznog kvarta u Los Angelesu dočekala je strašna vest. Telo Fabije Sementilija pronašla je njegova ćerka u dvorištu porodične kuće. Na prvi pogled delovalo je kao pljačka koja je pošla po zlu. Međutim, vrlo brzo postalo je jasno. Ovakvo ubistvo nije mogao da počini slučajni provalnik. Fabio nije bio običan čovek. Bio je poznato ime u svetu kozmetičke industrije. Harizmatičan, uspešan, uvek nasmejan. Ljudi su ga opisivali kao osobu punu energije, nekoga koji je inspirisao sve oko sebe. Zato je njegova smrt delovala neshvatljivo. Ali, dok su prijatelji tugovali, a javnost bila u šoku, policija je otkrivala da iza svega stoji nešto mnogo mračnije. Ovo nije bila pljačka. Ovo je bila priča o strasti, izdaji i jednoj ženi koja je do tog trenutka važila za neutešnu udovicu, njegovoj supruzi Moniki. Dobrodošli u Hronike zločina. Da bismo razumeli težinu ovog zločina, moramo najpre otkriti ko je bio Fabio Sementili, čovek čiji je život bio prilično uspešan sve do kobnog januara 2017. godine. Fabio Sementili rođen je u Torontu u porodici italijanskih doseljenika. Bio je uvek nasmejan, pun energije i vrlo vredan. Još kao tinejdžer zavoleo je frizerski zanat. Ono što je počelo kao radoznalost, postala je njegova životna strast. Fabio je u salonu bio pravi umetnik. Klijenti su ga obožavali, a kolege poštovale. Njegov talenat i posvećenost brzo su ga izdvojili od drugih. Kasnije je postao međunarodno poznat stručnjak. Kao kreativni direktor brenda Vela, putovao je po svetu, držao seminare i obuke. Osvojio je ljude harizmom i šarmom. Ali Fabio je bio i porodičan čovek. Vrlo mlad se oženio i dobio sina. Nakon razvoda, ostao je blizak sa bivšom suprugom. U Torontu je sa sestrom Mirelom vodio salon. Tamo je upoznao Moniku, svoju buduću suprugu. U početku su vodili uobičajene razgovore, ali ubrzo su se zbližili i započeli vezu. Fabio je bio uspešan i cenjen, a Monika mlada i lepa. Delovali su kao savršen par. On je davao sve od sebe da je usreći, a ona je volela pažnju i luksuz. Venčali su se i dobili 2 ćerke, Jessiku i Izabelu. Posle preseljenja u Los Angeles kupili su vilu u luksuznom delu grada. Živeli su život koji je spolja izgledao savršeno. Ali iza tih slika krila se mračna istina. Fabio je želeo mir i porodicu. Monika je želela nešto drugo. I baš to nezadovoljstvo odvelo je celu priču u tragičnom pravcu. A onda došao je 23. januar 2017. godine. Fabio je sedeo u dvorištu pored bazena kada je brutalno napadnut. Nekoliko puta je izboden nožem, vrat mu je bio prerezan i preminuo je na licu mesta. Njegovo telo ubrzo je pronašla 16-godišnja ćerka Izabela. Za istražitelj ubistvo Fabije Sementilija započelo je kao misterija. Međutim, od samog početka imali su jedan važan trag. Na sigurnosnoj kameri komšija mogli su da vide 2 muškaraca u trenerkama kako trče u pravcu kuće Sementilija upravo u vreme kada se zločin dogodio. Nedugo zatim, kamera je snimila Fabijev Porsche kako se udaljava od kuće. U tom trenutku policija nije verovala da je Monika, Fabijeva supruga, imala bilo kakve veze sa njegovom smrću. Ona u to vreme čak i nije bila kod kuće. Zapravo, njihova pažnja bila je usmerena na 2 misterioznih muškaraca koji su podsećali na ove provalnike. U Los Angelesu u to vreme harali su provalnici
koji su kucali ili zvonili na vrata domova bogatih ljudi kako bi proverili da li je neko unutra. Ako se niko ne bi pojavio, ulazili bi u kuću i krali vredne stvari. Policija je verovala da je Fabio možda bio slučajna žrtva. Čovek koji se našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Porodica Sementili takođe je na kući imala nadzorne kamere. Istražitelji su gajili nadu da će na njima možda moći da prepoznaju ko su bila ova dva muškarca. Međutim, kada je policija odlučila da potraži snimke, naišli su na prepreku. Shvatili su da je uređaj za video nadzor, takozvani DVR, koji čuva sve podatke, nestao. Kogod je provalio u kuću, poneo ga je sa sobom. Međutim, jedina stvar koja je nestala iz kuće, osim Fabijevog Porschea, bila je ta crna kutija, odnosno DVR. Sef koji se nalazi u kući ostao je netaknut. Postavilo se pitanje, zašto nisu uzeli više? Zašto nisu uzeli Fabijev Rolex, vredan $8.000, koji je u vreme ubistva imao na ruci? Ali samo nekoliko meseci nakon zločina, istražitelji više nisu razmišljali o prerušenim lopovima. Svoju pažnju usmerili su na drugu stranu. U to vreme niko osim njih nije znao da je pronađen vrlo važan dokaz na mestu zločina. Odmah nakon ubistva, policija je u kući pronašla tragove krvi koji nisu pripadali Fabiju. To je značilo da policija ima DNK trag koji trebaju da provere. Trag koji bi ih eventualno odveo do osumnjičenog. To develop forensic evidence. Some of that was DNA, which identified Robert Baker. Robert Baker nije bio čovek iz sveta luksuza i korporativnih uspeha. Njegov život bio je i više nego prosečan. Bio je trener reketbola u teretani LA Fitness, koja se nalazila u blizini Fabijeve kuće. Upravo u toj teretani Monika i njena prijateljica Elize trenirale su reketbol, a njihov trener bio je niko drugi do Robert Baker. Elize je Roberta opisala kao zanimljivog muškarca dobrog izgleda. Međutim, nekoliko meseci nakon upoznavanja, ona je saznala da je Baker ranije radio u porno industriji i da je snimao filmove za odrasle. Ali ono što Elize nije znala jeste činjenica da je Baker bio i osuđivani seksualni prestupnik. Robert Baker has a 1993 conviction out of a Long Beach case. It's for lewd and lascivious acts with a minor. Policija je nekoliko meseci svakodnevno pratila Roberta i otkrili su dve stvari. Prvo, Robert Baker definitivno nije bio provalnik. I drugo, još zanimljivije, za to vreme razmenio je nekoliko hiljada poziva i poruka sa, nećete verovati, Monikom Sementili. Zapravo, nekoliko dana nakon Fabijevog ubistva, Monika je pozvala porodicu i prijatelje u svoj dom i tom prilikom pojavio se i Robert Baker. Fabijeva sestra Mirela i njegov sin iz prethodnog braka Luigi primetili su ovog nepoznatog čoveka. Monika ga je predstavila kao roba njenog prijatelja iz teretane. Iako nije puno govorio, Monika je često odlazila do njega kako bi razgovarali. Bili su odvojeni od ostatka ljudi. To je većini delovalo čudno, ali ono što su primetili bili su flasteri na njegovim rukama. Jedna Monikina prijateljica čak je i usnimila nekoliko fotografija na kojima Monika i Robert sede zajedno. Ukoliko pogledate pažljivo, primetit ćete flaster na njegovom prstu. Policija je kasnije došla do zaključka. Baker je isekao prst kada je napao Fabija i tako je njegova krv završila na mestu zločina. Istražitelji su posetili Moniku nekoliko puta u kući, govoreći joj da žele da razgovaraju o provalnicima,
a zapravo želeli su da istraže nju. Tajno su je pratili, i nju i Roberta, i to se na kraju isplatilo. Pronašli su dokaze da su Robert i Monika bili u tajnoj vezi i da su se udružili kako bi zajedno ubili Fabija. Nakon što je sakupila dovoljno dokaza, policija je u junu 2017. godine uhapsila Roberta Bakera i Moniku Sementili. Njih dvoje optuženi su za ubistvo prvog stepena i zaveru za ubistvo. U to vreme oboje su se izjasnili da nisu krivi. Monika Sementili varala je Fabija sa trenerom reketbola Robertom Bakerom. Kasnije, zajedno sa njim, planirala je Fabijevo ubistvo. Prijatelji i Fabijeva porodica nisu mogli da poveruju da je Monika sposobna za tako nešto. Više od 20 godina Monika je bila član njihove porodice. Gledali su je kao sestru. 6 godina kasnije, 2023. godine, Robert Baker pojavio se na sudu i priznao Fabijevo ubistvo. Osuđen je na kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Ali dok je Baker preuzeo odgovornost za Fabijevo ubistvo, Monika je još uvek tvrdila da nije kriva. Monikine ćerke, Izabela i Jessica, podržavale su je. Dok je Monika čekala početak svog suđenja, javnosti se obratio njen advokat Leonard Levin. That Robert Baker's guilty pleas and his truthful testimony will finally establish once and for all that Monica Sementili had nothing to do with the planning or the murder of Fabio Sementili, her husband. Monikin tim istakao je da nema dokaza koji bi potvrdili navode iz optužnice da je ona na bilo koji način učestvovala u zaveri za ubistvo i samom ubistvu. Međutim, tužilaštvo je tvrdilo da je afera između Monike i Roberta, Fabijevog ubice, ključ koji će dokazati da su njih dvoje zajedno planirali izvršenje ovog zločina. Sama istraga i praćenje trajali su 5 meseci. Tužilaštvo je tvrdilo da je prvi muškarac na snimku u zelenoj trenerci zapravo Robert Baker. U to vreme još uvek nisu znali ko je bio drugi muškarac. Ono što je otkriveno kasnije, njegov pomagač bio je Christopher Austin, bivši službenik za uslovnu slobodu iz Oregona. Austin je bio dugogodišnji prijatelj Roberta Bakera i prema njegovom priznanju bio je plaćen za učešće u zločinu. Što se tiče motiva, motiv je bio jasan. Ljubav i novac. To je jedan od najstarijih motiva za ubistvo. Dvoje ljubavnika očajnički su želeli da budu zajedno i odlučili su da se reše Monikinog supruga kako bi to ostvarili. Zbog čega? Naravno, zbog novca. A to bi značilo $750.000 životnog osiguranja i kuća u elitnom delu Los Angelesa. Dogovorili su se da nakon ubistva u kući isceniraju pljačku i istražitelji su verovali da je Monikino učešće bilo značajno. Verovali su da je Monika koordinisala svime. Ona je bila ta koja je Bakeru pokazala gde se nalazi kuća, gde će pronaći Fabija, kao i gde se nalazi DVR uređaj za čuvanje podataka kako bi Baker mogao da ga pronađe i ponese sa sobom. Ali to nije bilo sve. 6 meseci pre zločina, Monika je Robertu poslala e-mail u kome mu je, između ostalog, dala podatke o bezbedonosnom sistemu na kući, korisničko ime i lozinku, kako bi, ako bilo šta pođe po zlu, mogao neopaženo da uđe u kuću. A onda dolazimo do dana ubistva. Istražitelji su istakli da je Monikino ponašanje tog dana bio ključni trag koji je govorio o njenoj ulozi u zaveri za ubistvo njenog supruga. Nadzorna kamera pokazala je da je Monika napustila porodični dom u crnom Ford pick-upu
u 15:26 tog popodneva. Zatim, snimljena je kako parkira automobil na parkingu jednog tržnog centra gde se zadržala svega nekoliko minuta. Međutim, upravo tada njoj je prišao nepoznati čovek za koga se veruje da je Robert Baker. Nakon toga, Monika sama odlazi u jednu od prodavnica, međutim, sve vreme dok je bila tamo, bila je fokusirana samo na telefon. Ali ostaje pitanje, šta je to Monika gledala? Kako su stručnjaci kasnije otkrili, Monika se putem telefona konektovala na jedinstvenu IP adresu. Ta adresa bila je u porodičnom domu. Prema ogromnoj količini podataka u to vreme došli su do zaključka da je Monika najverovatnije gledala uživo snimak sa kamera koje se nalaze na kući Sementilijevih. Da li je Monika mogla da gleda ubistvo uživo? Stručnjaci su isključili ovu mogućnost, zato što su uglavnom sve kamere bile okrenute ka prilazu kući i nijedna nije bila okrenuta ka delu gde se nalazi bazen, odnosno ka delu gde je Fabio ubijen. Pretpostavlja se da je Monika želela da vidi da li sve teče po planu, da li su Robert i njegov pomagač stigli i kada će otići. I bila je u pripravnosti da reaguje ako se dogodi nešto neplanirano. Istražitelji su otkrili i da je Robert planirao budućnost sa Monikom. Otprilike 2 meseca pre ubistva, on je svom prijatelju rekao da se zabavlja sa jednom ženom, otprilike godinu dana, i poslao mu je sliku te žene. Ta žena bila je Monika. I 2 meseca nakon toga, Fabio je ubijen. Takođe, Monikino ponašanje nakon ubistva bilo je sumnjivo. Ona je zajedno sa ćerkama nastavila da živi u toj kući, a nadzorni sistem nije promenila niti popravila. Pitate se zašto? Zato što je Monika znala da nema potrebe za panikom. Znala je da nije bilo nikakvih nepoznatih provalnika ili ubica, jer je znala da je ubistvo izvršio njen ljubavnik, Robert Baker. Monika je u javnosti bila ožalošćena udovica. Na društvenim mrežama objavljivala je slike uz opis kako je Fabio nedostaje, dok je u isto vreme živela svoj najbolji život sa čovekom koji je zapravo ubio njenog supruga. Tužioci su na suđenju prikazali fotografije koje su nastale nakon Fabijevog ubistva. Na njima su Monika i Robert srećni, izlaze u provod, zabavljaju se. Čak su organizovali i putovanje u Las Vegas. Njihova ljubavna romansa je nastavljena. Jedna fotografija posebno se izdvojila. To je bila Monikina slika u stanu Roberta Bakera dok je Fabio još uvek bio živ. Na toj slici Monika stoji okrenuta ka ogledalu, a na ogledalu karminom je bilo napisano Gospođa Baker. Ovo je istražiteljima bilo vrlo zanimljivo otkriće, jer kada je policija na samom početku istrage Moniku pitala o Robertu, ona je odgovorila da ga zna površno i da čak ne može ni da se seti njegovog prezimena. U periodu od nekoliko meseci, dok su pratili Moniku i Roberta, saobraćajna patrola ih je jednom prilikom zaustavila. Kao razlog naveli su da sumnjaju da je njihov automobil ukraden i da zbog toga moraju da izvrše detaljnu proveru. Stavili su im lisice na ruke i smestili ih na zadnje sedište policijskog automobila. Ono što njih dvoje nisu znali jeste da je automobil bio ozvučen i da su istražitelji pratili tok njihovog razgovora. Tom prilikom Monika je rekla, citiraću, neko je progovorio, neko nam je ovo smestio. Oni sigurno imaju nešto. Suđenje Moniki Sementili počelo je 24. januara 2025. godine, 8 godina nakon Fabijevog ubistva. Tokom suđenja, koje je trajalo sve do aprila, saslušano je mnogo svedoka.
prikazano puno fotografija, snimaka i dokaza koji su pažljivo prikupljani. Za tužioca ovo suđenje nije bilo nimalo jednostavno, ali bili su ubeđeni da će uz sve posredne i neposredne dokaze Monikino ponašanje pre, a posebno nakon ubistva, moći da predstave jedinstven slučaj o njenoj umešanosti. Monikino ponašanje, deljenje lozinke nadzornog sistema, praćenje uživo snimaka sa nadzornih kamera kuće, baš u vreme kada je njen suprug ubijen, laži o tome da ne zna kako se Robert preziva i još mnogo stvari govorili su u prilog navodima tužilaštva. Njihov glavni svedok na suđenju bio je Robertov pomagač, Christopher Austin. On je dao iscrpno svedočenje. Detaljno je opisao kako je ubistvo izvedeno, kako je sve trebalo da bude namešteno, da deluje kao pljačka koja je pošla po zlu i naglasio da je svaki korak izveden u dogovoru sa Monikom. Njegove reči potvrdile su sumnje. Plan je bio hladnokrvno razrađen, motiv jasan, finansijska korist i sloboda da Monika i Robert Baker budu zajedno. Nakon iscrpnih 10 nedelja, porota je donela konačnu odluku. Monika Sementili osuđena je na kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Za mnoge ljude Monika je bila oličenje manipulacije i pohlepe. Žena koja je živela u luksuzu, a onda, vođena strašću i finansijskim motivima, odlučila da je najbolje da Robert ubije čoveka s kojim je delila život. Fabijeva porodica i prijatelji, iako su dočekali pravdu, ostali su zauvek obeleženi gubitkom. Njegove ćerke izgubile su oca, ali i majku, koja će do kraja života biti u zatvoru. Priča o Fabiju Sementiliju nije samo priča o ubistvu. To je priča o ljubavi koja je pretvorena u izdaju i o tome koliko daleko ljudi mogu da odu kada strast i pohlepa zaslepe razum. Danas Monika Sementili služi svoju kaznu. Robert Baker takođe izdržava doživotnu robiju. A uspomena na Fabija, čoveka koji je zadužio svet lepote i ostavio trag svojom harizmom i talentom, i dalje živi kroz njegove prijatelje, porodicu i sve one koje je inspirisao. Hvala vam što ste pratili još jednu epizodu Hronike zločina. Ako želite da čujete još ovakvih istinitih i potresnih priča, pretplatite se na kanal. Ne zaboravite da ostavite like ili komentar. Vaše mišljenje mi mnogo znači. Vidimo se uskoro sa novim slučajem. Veliki pozdrav!